Malakeniam, Tesla Chuka Quenocos, Ko Shakon, Shobantaga me, Kajan Guasame, down in Malakeniam, Canal Dialacon Tin, La Rice near Gorka, Ka Chankwas Nyak Channel, and the Manduni Chankwan Nyak, Guasame, Gorjano, Barach, Kakui, Gambela, take a to go, Tichiro Lat Pan. To go long to Chikon the Arudi and Chana Canen, Kashikon Hajanu Shawagua. She come down, Kashia Manadan, Chagua Matot, Charging Newton. You know, me Jiramide, Venio, Guas may York, the request the lot, Mugur Geno, Dong, date, video, Kodana me, Co Demandan, Ladaka Quigambela, de Billing. Guasame, tin Gurno, Boritin, you know. Bokulore right baga con quen kenyam you know tin wit con ken wo de lat a quartin pai ben wi kwam ngai kon no kan kwara kon pai ben wi kwam alimito umot kan Dr. Galwaron a ci kon kwer nyam chane ngaje no alimito umot kwer rewde mala vice president Dr. Galwaron jal a ci kon ngai kan ne dang ro to entama kan tin kon tin bukon an karunde taniam kerunde kon tin begambela be jegalong ke bagwalong rerun dang ditin be kerun dang wan konin be no gor kon no nena tega to gor kon no de kon kalin kenyam kan na no re roine diarati kan ko en wale nyu de jegwano jan shengan to kan lat ka gambela en wala mo right kon en tama jan shengan dan to kan lat ke jan wodian kamuktam nitin kon tin cha kamka gwasame ko bana kulowa karwantin kon tin ngai kon go de kon kalat ka kwidian ketin kon de kan kalat te ka de chok bakal cha gar pintan en cha ka banjor no dumno gor jano de ka nywaka yaken ko ngai kon no gambela woni jen ka woniam bi jeng jana lonki bu gwana jana long jen gor mon go de nywaka ya kenyam tin gui kon ke tin gweje bolan o de kan kalalet ko te ka to ngwanam ti shu kon ka gambele kone kon te gambele manyam mal kana mat jenan nyam ala mal kana nyam ke mal kana madan tama re ka gambela de lar no shi kwar kon dang ro shi kana luang shi kana to ka shi kana luang en mal kana mat jeni shi kon nen pan ano shi gaben ke Newland kan official diala content re kumeka kan official diala kon kan official te shoot nuore shushka teneken kan officially tin kon shoot bar teneken kan officially tin shoot islander teneken try to forget. Okay, tell the new government Michigan, let me tell you guys, tell me you did Michigan ben re wika gambela murai kona ano kwa dangra korodian misali mitu tene Dr. Galwaron jel kan dangro akela new face ka system. Remember that nero karo kala new chwa la re kan dialo no ci kon bu matene no mo nero karo kan dangro kan ni kon te ka system right now nero wati la re yetok kan ba kan miet mu te chicken ak very fast me chicken abato kon tama lo bikan la dien bikan togo gwa ka domo gwa kan ba kan miet ko ba ka pen latin go ko de kan galat ka community chane nan go shimis alimitu president te chuka malke te ga yat pin tilo ne diar long te jat man chane na o yeda malka pin de kon laro kos baka kos boze ko ba kon dial ba kon nang re malka ka gambele ma yeda malka pin ga ngaje jeno kume tererika tije no ko niam dun dial yen wori yen bar konde li ngatung wori no ala kwera ma shayar ko te gni te baji yar ka do badan cha bi yar ka je bar tene ngane bar tene ken dangra o ngora kan ko nore kuma ka kan ne shudre kuma ka gore jenta ma tiken ka longan tama kan friend ne mek kan gan te ka manne gore jeno kan politician ti tin kontre kuma ka tam right kon tama de kan dolat ka kwidian kan kon wutina na mo menyam
mal kene madadan chikene nyot kon re wiki gambela jena gwana jena long men chilo ne ndial chatet keja jen the main point nyam rewde lian nuore daro kapchong ken kwadang raw lian nuore liwo ka gambele liwo dawi gwadan liwutin liwo ka refugee camp daro kapchong misha ngaje no shimal jetin lian nuore roda kapchong akalia bar roda kapchong ko mun nuor mi wo liw amena barbo beliw ngay konen me akor akab roda chong ka kabda roda chong en kore ku kon la de ke liya chit bere dam ni siang liu kon siang ga gambele men yam bukan kon lat ko liya roda kap chong ken officially reality these politicians te gambele kan dial all of them communication eke waikatin ka bani rijidini ba ka la reide ejen bukum men dana te ke en alimitu kana galwa ronjel bukum dana roi kana bakula gwa contribution dien kana contribution nan kon use and kon te gambele ejen bu gambele bakula pido kemishi ejen mo kana sha ko kana eti tell me jidin mbuto I know this thing cause me dan chane chang je ngai ne kanu officially de kana kon chang ne je ka gambele tentu within one kumaka lakini gujala enemy right now thing chika change chika rodian guarantama is the time for us obana chong bukora nyoko mije ko dan kon ngani ko cha run one cha kon torture run one tele freedom of speech tele ramuraj michi raj baji yen ke baji goruno baji yen I'm the victim ngaya jen go chuiten ngaya je I have to tell you guys no kan quality gor kono baga ger coach system chero de ger so ramete tet katin jetun kon lat ko ren gambele baje kapchong bayne min akuma gambele mo gor kono jen go gambele bo woniam kamishi jen gambele che bo woniam ala bana right reality bana right experience in kon ikon kanen chiajenen and part of dung Guanimal news media rundang one shane menen right ne about gambela Kenya ne menen nika talk Dr. Galwa tut nika bena wi pingu kwam chukan warati chukan tarin chukan rianei chukan lo tuk muni and work community and work politicians themselves chukan jago koni ne miniken rewika gambela mendana la wedan rundi ala tv ne television ne malat nothing ko ngai ne no awa ramruejo miche ye respect che malat ye ne che gujeno ye dormude na tek ki dormude na nangwa cha kere ke cha shura cha je yar ka goni no malde de tin mala kuna la tin entama jonge na o nene nuari eke chia wurek michi kurche tuok eke chia wunak nuari eke tika manaria miji dit medege de tin te cha kulu blat ka gwada tiagane nuari eke cha marginalize eke moika let use eke tika let ti kora itina long ano de nuari de kan tika gwada especially use de ka tika let te de kan kalat rewiki gambela te de rande ado de jiktin ko kume ran chi kumara dien nobody kume kon bari gene miti ni di jekti chiru dia ya leka by the way china woniam we chawe run one tele mele ka gambela reason a bit kene yodi chine ngaje no teram dong nei nobody politician bi ne ken alo ja kene ko koni ko ni jeng ken lon ko ne ro ko yen madarodun nuori politician madarodun bar madarodun god yentini mishi aramat yen bar bi a chonkel bunwer bu chonkel tele kormbuto tele ram bi liu changa ram kel ko biya godan chuyen tin biya jenga yen all this politician konta gambele but chicken ling en mura jika live video brand tin gwaseme me goro nyi mutu kon ladi beka garpin ko be jenon kwar ka kwar mi chom ngane jeno kwar ke kwar konta gambele ya kulo woje no wait yana je gwa yelara kelen awala shigla ja chomi be chomi shega be jojin nyamar mubi mi jeg melel ci kon bete kel mi jeg ma wi ja shap wete shiro da shiling ci kon bete kel wajin mu ruwaji jeno no ci lu ni je jogu ni je odi
le na mu gwa ne jen mi we ji nyiri ko she luok chi mala laro mala tamman la kana lar ne ne mu la mena gang eje jindere no kono jin kwa ji use wudodien meda kan cha ji gang de no kwa ji use radadien run bu wi cha lu ko ngu ke jini cha ju kana radadien e mu gwa mede gwa ka ji no che de gwa ka ji jen kwa laro jin shek chi de ku do dien ka bi lu no gang ga ji shodo mena nyal bo ba yi gang gore nyal ba yi gang bo shode ba yi gang lumde ko jin siaba mal dak rami gangi rami nogi the same thing kanai mi jug ne kwaro yen chui nei tele piu tele karaba tele ngu tele neme o nong ne no yende yen prolong ko kuma nan yenten jenta dana gurke o biya jenre kuma ka biya na biya karwaj bachina de roi ke chiang mi choro de lot ka do mi jek man chana iji ka bible cha goro no ne awa dur ba je roi mi chi dur ke mi chi bud ke chicken drop chicken bay bo mi chicken drop chicken bay wa doro mo baje leldi baje riaw ka doro mo be chuch ko ken chicken drop tok chicken bay ci bod ken chicken drop ngwane jen chicken bay rigdan ke gambele telo kon power mi cha kam kon ne kon la ngani telo power mi cha kam ne kon la dit ko dit bit ke dit kana mala shal ko mutek mi ci tok ba ka chola kwar bu ko dol gwado dol ten ba mu ke yu cha tok ba chu stop mena mi ci kwadang raw ci giyan ta ma gambe lana men ngoda kan na address liya dana liu kana ngode and then ci konte ke new leadership de na ka kulite nyok no ngum liu kana de kon dob dan liu kana kon de kon ga tijen ta ma kaka ki ngum de kon lel gor pinjira mo ko bi kul ngaje gwa de na ka tich am liu kana ga gambe la ka karunda ngwana ti what was the reason cause ne kon right ka podium within makan Jesus che video ni ken checking right now nuari kana bar ka garam kel jordan di jalan te gambele ka garam kel yes ka garam kel la tok che mengai kona weje we dana la tok dunu ngum liu kana ngum kanam lat kon ngum liu kana abaja address go abaja linga nuari ka abaja linga bar ko shu man tamane de kon to go dana dol natin pan ki telo natin they have no idea and ngum sure lat ke past 4 years ki 3 years miliuna ka tele mangai ke nobody have an idea ka dol kon la dol ka dal coach tin dol ka chankwar ne dial they are wondering la pek da no miteri ito ba ngwaitin ko kwai ke mandan yuna ka je how come ka kon human being garte de mandan liu kon de kon teach e too late ndemo de kon kwara tan yam de ma kwan de kon teach wala shi too late dr galwaron de kon teach wala shi kon de teach ki mi cha tok kan kwadang ro kon cha woch nyon pinya okay gwaye ka tok cha la rodi wa sho lu kemi chu jok gonu jen wo bia tong ne jala la mi jidi chi me cha tok pan mal kene mat e cha nyot pan dong jen starting point de la ro gwaye chen beti chen kor chen beti jen ngum lu kan wore o dung no di lia nuore lia ber ro de capichon mi te ka politician de te tetten ka kan ge yen ka kor gwa sedan na chi le liu garin tama na we gwa ka do mo gwa chen shi abili jungene no me liu ki yen nuore ene menene shen you be put into that position ko dong tele answered kan ni content kan answer dong kan ni content chawul so chen you be nangten dung do ke number 3 nda rajaten la dio den rajaten gwatmen quarten to week kamne atu ga nika within Gambela region a wona ka zonal ka warda ne ken gandial aka kap ka pin bayani mi ne ka mo ken di jidine titika dia ko bik wuj bikana la de ka bik development bikana Gambela che je by the way mi yen guyen win mon keli ka Ethiopian general Gambela tel gwa wetan right now I could say it michi bara kuno no bu mal badaten chikan no no Gambela ba cheka mal cha liya ya chituo liya cha nang nuore liya chituo ka bar cha je bile remember de lar nena bar akan nyok ban yam nyok ko development abe ko ken ka ruik ka rundi ala ti ka Gambela tele development nothing they have done nothing serious bana talk bana jela rodan tele development michi kan lat kan bar de lar bar direct jogo jo wanda o jin tele development mission no yen yen Gambela you guys destroying Gambela to the fullest and teacher ga college I know right now changta Gambela ntama bawerun ke bawene ngode de la ran tele mission ka Gambela full stop ko joy ke katen kona kala ta me dane ruina ka jenwal karundang de 50 years 60 years roiken kan bar
nothing much done ka kui Gambela tele development tele mat tele mal nothing ka ni ko no ruinikan allow all the funding be ka federal government all the funding be ka NGO all the fund that come from minerals tin be ka gold tin be ka mineralitic all the resources in Gambela beka ga tin ngana beka tidbar ka ni ko no shoot ka pin shoot ka let pin ko shi kan gorno be Gambela bo ni am ka tielan be ko di tiel be ko lokan wore alana meni am George ban la rodan you all know this thing she did murai kon kuida wala go bukan ngaje no me sha kun go dibal me tin ke mal badatina aka kurudin kapchon ko pen kalat ke pen kanalat ka Gambela aka kurudin kapchon ko bukan nuari bukan ko pele chicken kanak aka ne diala ka kuka treat fairly aka china ale chenga jek ko shanka ka menene jek kon kon lalat ku metelet within the government ne de kon la teacher shanka ne jek waji pen raidu tell blood. We know this thing, so tell me like you did to me, there's nothing like you did. But you didn't odi, so quadang row chick a benatama can quadang row tea, kune yele joganana. Ma mother can a barbada tin sha quine, really Gambelica. Wajanating conte yarka Gambele, shabu nicke lo cha okay. Let me say this cha na chaka woke malalarka wakerana, cha winnie over new door, teleja. Key retirement ngadi in a man. Ojin. Position down teeth in men jack be mu ke power be mi jeg bi la ke je be ken chiro chi speak up especially the con la report the wrong report la ga nanga federal government these people go rejeno ba ko weekend ya ba got ken ba mu ken ko ken te be mal ba kulo gwa ga je kan ka Gambela run muran we mi jeg we jelat be deal ke federal government dan ba e cholo te chetere te to no mo gorjeno and can quarajidin to Gambela a color reshuffling a ku government a ku dissolve let them dissolve the government Canadian con tinto gwap no one la ka wake ko kan kwadang raw team kwanga ko kan ke neutral taram kan nok ka taram kan lo they are neutral ka system yen kwala kwanya a Dr. Abiy Ahmed cha kwan lora bang kwanga ko kan ke neutral mi ku yena ala Miss Alimitu jen a kwargan ka Addis Ababa, a minister ka Addis Ababa, chetrewe ka Gambela. Dr. Golwa Ronjel, a kwara ka college, me charge wojene ka university, chuanu ngay, ka the same college. Chuanyo awakene chuanyo nanka university, alajene neutral. Tele politic midi mit dong da ko exercise loga bar loga nwari ki loga ne ko keneti. No. Again, Mukwala Quankengo, they fit to lead Gambela, coke and teleca ideology, don't a trade come and child, we better welcome and we're in corner to we come, we can go to Yokoro, Tamudian Mugorkan, Gambela, that's nothing. So, could you more quarantine we come a cameriet, Namaba Mugwa, go which I not, which you took, being one book take a let, be needing one book let become gadget. And one dien, Miss Angajano Shaka, we can ideality Shaka dissolved, okay? One dien, oh. Gar civil service ga deje kuleb de nuar de kala de kan kuto de kan apply de kan la de kan jek ne dia le sha dop kum meniam de ko kum ka lat gare civil service deje kuleb gwalan deje kuleb muktama dia de kan la dia le kan ko pat budget jatin ka Gambela chot kan je pin la gwam to la de ke million dial budget jatin ko to kon ke resource ka Gambela wala ni ka lab ke mishari shuffling ka kuma shaya kula budget a lab ke wala ni ka lab ko binat bu ka lab kan ga jigman bu ga lab jigman bu le tipin ba opportunity ne ka kwa create titi gorjen wo ba kare leka lab let binawu ni binawu lani na mo magwa dijen Gambela take a shortage of tap water. Pew tinchol kon ke pew matura. Pew matura teleka new land. Teleka zero let zero an kabele ke kabele makelin kabele marawda tele pew telekaten. Pew la kana jen bugo zero sauce zero arat zero amis kuje bu queen wereme PDL telega. Michi pew chi wo be bugo pe kara kilo karwa da gwato da longwam ko tubuntin ngwadan ala the system is better
ka kor gwa de dan system bien o eno gwa ta tin wortino chicken dwari kana bedonyen chicken dwari kana medinen I've seen that ka college and dan taten men la shall ke incentive ki mitot mi dolat be dal mitot be je cha kame kon la ne lim ne ma shall ke di shale da mos ke salary ka pai leri lo jin ngich ba lib ne pai ka rode ka te ne te riang ka jen changa mo bigriang run bigriang mola bigriang ne but koneti ko tel chit lo de cha di de long bo mi chai pen do la peli la lib ne pai ka rode no mi che pai che ben berial be kul jek jen ta dana chinne ke je gambele rundi ala tini that's is how it work ka gambele mi te ka mi che ben ko dong chilalet ka ti ko kien bele la mi tet mi le lo la ne je ka togdu ka dong te ram jeng ne je easily like this marginalization it should stop cha de ngot ka mi we niam ka ku mo men ngwan dien men di dien ala ala piu tel pine ka gambele tel pini ko binare relight ka moli piu moli ko piu moli kana konen ku kon piu ku kon maten ne diala ka piu moli ati kon ga kirmi din mishal ka baro river anyok te kon ka pipeline men te ka biya hotel go pipeline dan tieng rongo gambele kelu but ka til le jan ma chi piu chikan chubu ga new land chikan upin tong mi I remember last year maybe ke jeno dong ku me da ro ya le kanyok da ro shalu so chicken ku jeno de ke piu de kan wala wi pam chalu wi pam nya kona ko de piu de ku lo ler pin de ku chu gona dia but kana chup another thing ala piu de ka ban ka gambel ballu ka je gente mala kona sholi chlorine yelar ne mene ala chlorine la lat kare pini ka gambele la wi ko ka yotun wan lot of money ko ba ku la re pini ene suggestion e chato me ngaje la hen one de piu de katet wa mti ka pam de kule lon pinyelo tele mo gor chlorine de lo la radian but chlorine jente ke yu to wana ba latin bune de kon wi ko bu yu bukan ko kat bu ka tan yun bukan kan so ku mo cha gor no de badje de jangok a chelle jen mala badje la kam gorara gambele tam ba ji cham ko tene la nang bu ka tan no wuch ba ko no matot mala ko la tel piu de ka tel de ka badje cha la full federal government ngai kan mala le ko all the plan chicken la pingandia chicken gambele man mo la yu nunka bablo ni ping matot jok katel mi chicken lat bigala ne let tieni o la de makala de me cha lat katel lan mi cha lat gambele there's nothing was done tel ngwani shalat ka kuje mo piu ma tur ka gor jen go de yen kala yen kon la kwar de tap water de ne di alta de yen ga pressure ko de tap water de jato wano she de go ano de na lo ngot shuina ka baro river mi de teka ke nal river mi de teka ke so bar river mi de teka mi de ne di alde ka luang ka piu ka ngai kon no yer dam na kon utini shang mi che ben karwel la nyang la na cham ngai kon no mone mi de tino la nyang la kon sham ga gambele gor je go ano de yen piu de yen kalab ka kor ka men be ka piu ko piu je ne wona ka salam safar ka ngare ka je new land teleputi aten dia je even other part of gambela ashi nuar ka rodian many some part can piu kan ga chupten so tap water very important they go they provide to all the place in gambela man da dia na wukor pini man balat karabe rekel ka gambela karabe rekel midire long karabe ne me rekel midire gambela ko kan kon let ka karabe tiken ke policy mu gur kan de koken imagine la mala bad ka new land gon ko ken chabak gon ko ken mi chabat mi te ka ring midin mi ci tokten kan new land changa won tot ka chang dara bor ba je wot ba je kat mete mi ci tok chang matot ba je wot ben yen jor ka ye mi yen yor ka yen ka kan ji karaba ka chicken ye loch ene mi shi ran highlanders ya ko kuli yor ka la bon mi cha bon kuli yor ka ba je kuli ling ka gwe je kon ka kwar te new land te dong de ran yor ba ga prejer kan ji karab kan wo karab mu lada je binata ne ka jok te la karab na ma shi jen dini jen kan goda ti de larati ka goda kon te ka karab ci ben
wana ka gwada kona tel karaba te gwada kan karaba kana chopten tel karaba tin memory kona tama ka watina ka city bibene David bi ka city ka gambela ga bo shan ne gwa mi chene ka David bitin how does it work Jenny within tika wa rek gor borek bo wona ne rei David Jenny tan de do dong ngoje mulang ni to kor maybe dong da jen la de money but do no shere ka ngu shere ka David ko puta madi ka pigio gwada dana titin tela karab mitisin ni rei mot do no guji biel nyin karab ni ya somehow de la dong tire but chire karab ne me gore jena wode jari alaka tel karba gambele ka dor ko ken de yari alaka la kume ala karab te ga benefit ke ne kon tela jukuma ten kon te ka kuma ko jen te ka ngwane jikatin neren kontin wa mo ya karab shikan let go charge let go ta mabang te ka yur kan gapin point karab ka te ka yuti jikatin yuto go akuma akare so na kon tin kula wore community kanyo ka we na ka federal government karabe akel amgoro de realaka ko jen ko kum benefit ka ko community ko benefit ko shi cha use bang teram de dorra te karaba banga che yo cha yorpin la ja ga ko kan ko tar ko la ka ga ka plan ma jani ko de gambele ke lu de je moy ka mai ke lu ngu metela mai ke je etien dana be ka ber ko cha goro no te area na ko de to but right now gor je no bu kum banyo gweten ko wakene nyira kana tilde chiru tuoba enemies telo kan yulan ba yi gor no ba ari aleka mite gudor ko ken ban ka kon ba area ke lu ba jari aleka yan kwadang ro no mbiya je gor be ari aleka min yo konuka karabe to kon kare kel ka gambele network problem ka gambele some area tele ka network let me tell you guys tele ka network a changna man chi Safaricom cha ban gambele Safaricom tele good internet I can say that a lot telecommunication network cherong gwana dial even within new land karware chi network sometime la intelligent mijin we rega very fast network amusha can install this antenna they can install everywhere ka gambela network they extend they la gwan dial ko ken amu meta ramra ke queen network ka gambela technology jane ne kontila take information technology where are they jin phone jin ku mon pay wi ko mena focus tin na mono network akwa jaka jarong ka gambele kelio ko network is very important gwa tem right now everybody that take access can network and mo ku control wifi and the internet ku access ke gambele teleje some people can use a low business mi dilo mi wi ti to na mo teleje bika ga ka ji ga ken ka ji ba amu kana mane service maktab ni community amu malari tin na mo yan point kun yan kwargo je gwanu namdi ne dalaka ndum network na mene gorje gambe le yari alaka network de jari alaka agwa da yiga stable ka gambe le ko ngake lada mana lat ke je la extend je ba network reng mudi ka gambe le gor ba jari alaka mi ci kon ben ko right kon ka ku development ka right now manda dien man be kon network ka ala gambele sha kon la rejectin lon kon wore ka gwan no ber ci kon passport ni ci kon gejek taram jek passport gambele mi ci gori passport ginum gwado mo baji kon wil bila tene ka pay pero ci warga chaja tanya kwar especially ka kantiba I went through this and tane ka jongni raw to shan warga passport ka shan jek within our government titin buwe wale ba jonji kan kwar kan ben ay cho gwadul ka akwar mate de gwadul ka makajan choro jako ram bu wargan bu ka tan man la ram de la jalat ka gwara mo ram bu gwarbi lo represent miti jen be wargan bu lo tan ngum nang na ko bna tene ka pedo chaji kam warga tel warga mon ke kwinir manana gorga je miti jen yi ka nuwer by the way I'm talking about nuwer ka gambele ga what we are going through ga ka gambele is take a different level the gen ka level down to nothing shanga na je ga te gen ka level down to nothing ko jin mi shak jinan war ka gambele a jiriyak
despite an ohana and teacher ka gambela I went through the same thing lele tijino ngori passport ka the whole Ethiopia kelu gore passport ko passport la te rundang diech chechet ke ID card ndana dong bu kamrara wale bala we ta de suka kor 1 year ke ba jo nyoga mu kwa je renew nyoko again na ma de renew ko kor 5 years so tele jita ngo blo ka belen toron ka ba ngaje no jin official tika passport a jin free didn't move anywhere they were outside of the country jante ka project me bani jana ngaje wi ko project mo de riwo ba duno ka gambele cha passport na cha ka penwari Kenya bukon went through a lot of process to go to no banga jeno jini Ethiopia garme gade daba gambele ga de kan de ka changa jega no ne le ne ko kuma de ka changa jega no na baji tiche che jiran gambele this is very wrong thing what they done ne right ne kujela to kon when kon de gambele ko shine right about all this chai changa jebu biet ke bedu tele malade changa na jek she we dan na ma che chong la passport ni de ga to freely then be a euro con in European. Con passport bo kam du jararbo logo kuma ko yurin kameratin ko benefit kuma. By the way any con logo de passport de ga kam na ka gambela. Ala passport chen chu with the we expire. Chi wi chenga je forever. Chi jentena. Kwa je deport ke je. Okay? Michi Rwanda che tok kwa e deport. Chi mi de yen tieli en lat ke je. O dong chi ade kam na. It should stop this marginalization me take a mindset nadane chi chong gorje o yen kwadang ro bia gwiten la dega me de ko da kan wor ka fi passport ni bi tam di bi da nang chi jek too much chi kono na ko jin mitele ji grade 8 certificate tele ji grade 10 certificate tele ji grade 12 ka ku go bai kul ngaje no jiran Ethiopia nyire mitede nyire mi je chale tiel chale hatred aname kojin lugu jeno de na de kan mugwa de kan je ke de ke the same thing andana jige de kan jige ni content la nuare so nuare shi kan choje me kan jige longo no dung passport ke chaje telegram jige passport de gambele beje longo bi malje beje long mi ku je to bun rek ka gambele mi ku to bun ko le dialo ka to bun ka to kwante ten but gorgan to bun ko bai ko la identify jin jiran gambel ke jiran gambel te kon kane di shinga village for God's sake ne di shinga village ti shinga rek te ka da wo cho kwan kana war yen kana wok de to bun ne kana ngai wana dien wena jega long so ku man pa ben gwano de yen me de yen la let de yen passport ne jago ba ka access go you know brand bo ka kabele ba process ba ka gor ba wa ka kuma gwadan waka tantin binya go jen biya scanning da la den biya let but a delay mana ci tin kwara ka charging ka muktaba especially let me simple say not because chicken de jen na jen manan la na jen ka muktaba dan tatin do not take a time ba ngake je time me wo gwada me bitelet ka jen jalala lelka bibana wala leno kanabin run kanabin ene kanabin guys this is too much lat kume o jin biteke tamba ngaje to ka taga me wo ka taga me bi yikte let binawo a chang bile tunga tamdu yo ko ngona bina jo chiamare ko jan la dan de kwermu gwala I'm telling you guys kwermu gwa la response gwa la na la ka receive gwa I know this thing cause chelet I am my students okay so big receive gwa chang baran ka de lo che chu chang exam dong che janjor bi jo pelelo di pinya gwa pelelo di pin nyuri chu on tu no to nyuri gwa real kwa kuka tere on kan jilen balo de ba palpin balo de palpinya gwa chilo de bi chabit nyal nin poni shibu ko amo mi chetena no balo de ba palpinya gwa yo mi chi yege che bani ya bi ko jogo ko to ga mat aloy du a chilel ba jili men mi to ramishit karamo mo a leader karamo bu jonji what does I eat banat that things it does not work guys ka leadership ram leader ojen ba yika humble bora palpinya gwa be listen but problem la ram be yik understand ko problem ko gol so mo ne ka muktam no kun ko ne gol ga passport ne goro je gwa no biya tam dam yentin biya re leka bran chawo alo passport we je gor ke we warga we je gor ka nga ka muktab ke ba chonga jo ka ta ka me bitelet
jenta dan la do la lat ke jenon shia ngwan shia blet ko ram me shi ran gambel mendit kene system kan buru lingon kon system take a scanner ko you scan so ka kuje mo tiela mo ka ku passport ne de je caption bakalian leb dul gora ka chante ka ron especially Gambela teacher education il sign college te ka ron mengeje ten te ka 1 year full talalat da dia cha caption so kone tini la ne jing ni yo keb yo be ben so sam ne ni yo duno tele ngi mutom ne ko ne te ka 1 year ne ka ta me dan me shi korshe to tele kana kadul gor kana nyoga lip ka don ci budget a tel la budget gan content de gor ka college so jing ne yo ko tele mi ci ro de diu tinana mo goro jeno de dul gor ka de jalap akel anyok boroy ka kuidul gor ka primary level ala primary level me gui kono tem right now ka on grade 12 pa ben te garden one de fail garden one chi fail ko kan chicken kwan ne den kono shen right now ka ne de kono chi faza long ke tin chi skom di no ka ne de content ka refugee camp ne de te ka jiwe ter kite no ka ne den content chi skom di long chi kana lat chika kwena gwa chika manda na let kana men la dung education malu education chika na gwa but god konga gambele riudian kan gwa reason an chikan gorga je kan chikan ngadi chikan hop chikan na lose re kuma ka gambel kodi gambel meteni nyen kor karundial de gada kwene di dob de ne gada kwene jet men jalara gada la kwene mu wi de lore gala kwene mitala korti linga liuna gwadam chana na gwamen de rande kul kwene di anyok wanuna na ke kume ke federal ke yadik ke police bukule ben pondi jenjira mdana biladam bi kule ben lat ngon on melody take under stress take stress like chi ngedu sha gwa sha normal ko gwijeno majo gwijeno jitin ka maj too much gare ka jeni pa ina nak pan ga je pa ngul tamana na che corruption che tuok ala anyok lem na te nga tin mite mi shila tan jin student ba goro ba je moire de na kulo ni amidi ken gadul gorke de ka pass di that the reason why che gambel ne it ngwana gambel shi ka fail wo pan ne konti ka kem ko refugee camp te ka stress already chere me ngayana de randa yikwen panya lo be shi mane ba ga wire bat ka gwadan be ko ngai kona kem chuike long jikem go chuike chicken chika jigambel so kwenekan so what I will suggest ka kuma gambel ka jan gwasmen tama michi new leadership shabenane de yen bogni tax bogni ti bagarbe kwen ka je de yen karyale ka ke nyok de ga yig monitor a shemane ken ke de sken ko de kan kala de kan goro what I know so far when it one kai school maths kana tap to be honest maths kana tap kana kwang kan when it ngona ngana nuore let me simply say it about nuore chiran che ka class on time be been late te class shego so mi cha ka monitor ken ngani a cha ga jugo no ala clear no kundi ngo goro gwa tel do de ko on yam ka je enyok ken textbook ni they are not enough to me ko ken textbook ni let me take you back guys keta medan me go ne atana ke grade 8 ke 2005 ke Gambela primary school dan la ras gobena menti ka high school Gambela ko plasma kune loji ke grade 9 me ngor ke grade 8 cha plasma cha introduce cha uniform cha introduce ko we were the first batch ko binate to binate ke let me tell you guys la plasma me nonge medan o be gad bi ka gwar ba ka ngeje native educated people to gwan de kokien yo ba kula bina la fun review a teacher dan de gwasmo and this all like this all modern technology cha use medan jani entama mi cha je leledo tele plasma me la gala la ngeje ko mun gwa plasma o jan te ba project rede chike physics chike chemistry bari al ba kan nen logu yen ko Gambela take a problem ko dung laboratory tele laboratory me de garde kan practice kan latin let me simply say this
even Gambela University laboratory teleje la laboratory la je wala kniga wite ko ken ke jima so tele access tele kon equipment Gambela education very poor ko kon ji Gambela e chang mala je no kon ila kon right to kawani no la education dan very poor and that might be the reason why la kon underpay payment dan shaper chikon yuru wan chikon kejek so my suggestion can all this plasma ngum sha provide nyok kai schooling nyingambel ko bagad buka gwaragwa e nyok mara dien janem ka tamen tama ki technology chedit physics maths biology geography kan dial shika very actually easier to access them online ko they work online they mobile they use they got to take a good education there they ka gwit ka ko lat karodian online da do da ngat mukche dem ngat ka clear. So God they can encourage. They can take a club ni, they can join, they can yetin. Chikat dia we ka class you bravo manu, but manita but manukwang. All these things chicken bullet. We mean that when they can be introduced can laziness, can one in Conambe. They go rodian wood. When we win cocaine, let me tell you, when we win cocaine, a chang a jiramimo left to go cocaine, la tika foundation dul gorka. Bodul gorka ko jan gwal dan kulia kuretin. La kalam ni gon la credul gorka la movie club la teten lat ke movie ne la nying drama la ka lat ke mass media betitin football atin basketball atin singing atin within the school till local community Gambela and tame sha ka de lat chin focus na as kam yam che ga Gambela ko focus kam yam along when they see you have a dreadlock a gin problem a gin criminal ala miyam tele munang kanyet du some people they can miyam ken pel ko tele ka time ka ta dan te chi jala meter 1 meter ram mo gura kala ga gwa gente ka result to go la mang ka go ke anyok jinti ka approach mo gwa jira mo dan ngira mo ko approach mo mteten da gar mo da ngi da jelel da jelwa so my suggestion kuma Gambel ka leadership aiwa kwane re kontela kwarji education gorje enwo biake la lerko ka real dul gorka ganeka ka Gambela ko ba kula gwa. Number 7 baraka ku education dung ala minister of education dung Gambela ka kor gonnuber shewa ka minister of education of Gambela ka project mishalat so te project machalat dio lena ling dungwer keyboard dio that was 2016 me kwa 2017 2018 20 me mechebe pala kana nyoko because je telway me dong nakaning innovation ni ke nying dol gorga mite gan michi dor shila Gambela because I believe Gambela politician taken a competition ngene den content ko kien che garam shit kan wo dong de ne mode lwang dong cha I believe ne rin one. Like why I put a list of the uneducated people, So and reason is and tour and tour. So you shall be full ngadeni need content tour ishika guar kokon guar kokon neiti clever to Kenyan and tell lazy. We do not have lazy. Chen kem ni Gambel da yenga guan and tell area. So tell lazy ni long ne lat kondial. Misharan mo ka door milada da jalwan ka lat de ne di unu kuidun chigala de shibangi red lara ne me da ne cha mo ka yang ka te garam cha mo ka yang eduna jana kana eduna jana shabile lo ne bare kan ngani dungara mi men chelele jen dong le kuje but kon we are straight to the point when chine do lat le ne ka reality ko ba community ba jalwa we serve the community so she wona ko office na ba o book office bu nyur ba wati ka lat bien ke suni bro mo ke bangi ke war bingu to go dong ba jikun ngaje no jini jilet kuma ci janda antaneten one matter nge jina mushi plan okay future nuaruku ke future nenuku janda na very important so Gambela education take ring method gor jeno ba je correct ba yi correct gwa take a gatin one teacher to ka Gambela teacher education in Science College the day they can get jitten cha shoot ken shaka watch kuga struggle lakana uka muktab telan mujekana
shet kan ka gwasi dan lano bo project ba nan ano kwana mo ko approve me cha jo mini dung tok mini ko mat tok nuari ka tok bar cha tok bar bilak cha ko mat men tok majang kan la keyboard en cha kalat. I went there with my proposal chan go no ba ka use ka college ka typing ka kan printing ka grade ning student ka de na nge ka bone content barar ka college te ne gwar ka language ten ne gwar ka language ran barar jino ngi tung nuer ka typing you don't even know a keyboard in the twanya you do not know ka talk a language jiram te ka language department the same thing ba ka chair ba an instructor they can use in this system da ka look jet ka mo look tandi no ne ka college nan tata ano look tambar ka look tan nuer man tam majam kan keyboard me cha I went there to the Ministry of Education ako de to de galen then cha can the same thing me cha federal government ka work ka project dung college kada I introduced it to them cha jo jin bi mu cha pattern right bi go we dun 2016 baka 17 jin bo we dun la pattern right la kam ji your region do ban be recognized and then blada mo bukan la ken sure I was the first bado ba ngajo jin ba recognize o chilan mu ga shi tok chan bate ga radian bile binurun ba ngajo jin chilada mo chi togono ba jil alka system but problem gambe la ti dialat ke jin ti ke relative mitig relative and that nepotism shelle chagwa gor jeno yen kwadang ro bialetten biajewot so to chi ka jiak che butum na ka bang te kwa indicate ka chuin na ka ngade ka gambe la Ministry of Education to go de realeka de go de kan ka nyoko realeka nyok ga de ale kon de cha lok te pin ka gwelani ga de ale kon de cha lok ko te ga te ne ka run ngwan te run jong ne run di ni te telet te ngajen point ti che to ka gambe la ti education sign college shi ka to ka extension ka shi ka to ka regular especially regular student ti tin la ngie tin che to ka gambe ti education sign college these are the people which are promise o mi barar baji moy kalat mejira matu ko lo jene karijin gambela baji moy kalat within gambela ajeno bingi ke dal coach ki bingi karas gobana me jinwar ka me jin bar bingi ki le ki bingi ka wibo ano kan to kan dia lul godi al to ka gambele chakare la ko ram chi to la regular ko regular shuten bang regular within lo number mi sha fix kuma ko mi barar blood beje but bakan chai moy kalat baji win yel ke jiko jente ke yo mi ci brar baydo ilaran mo ke yo ka baji nan gwala de mintiten some people baji pen lat baji onji no tele lat ke jino chaji promise gori loti ko hope when you come out no job ke jin kuma gambe lana da anta content so previous government de larno cho conduit ngin kon cho normalize cho widan che yer tel tung wante we ti dial ci ke je che etret che je chikana la duidan no bnarudin nyir ka bane go ken ba guje jek gike kono jega ber ka gu kon ber jek ban duno ber ken ku kono guje jek longo ko pen kan kono de kon do de kono jek yewu tele real mu jek kono ka gamal shanga kel ka ber so ko kuje mo kan kwar dang ro kono sha kwan de lar no be fair be justice gor jeno biya ne dial biya ka par ka gambela kan yobbo biya tin konte lat ke yebo biya kelin ko dom go sho biya ran biya yen ki biya ran biya toche dungno goro dom go approach mi biya to en men akelum ka kwerda nan pilot yu kwam ki vice president Dr. Galwa Ronjel jen rame la kwedul gorka so ngaje dul gorka ngo tedi goide jede ngajeka and I believe that any door mo goro mo kidul gorka bejere alaka beje provide en ngada jabo longo ta ko mi dike jeno bete diala content chu kono gambele be ka yigri alaka kana kwere ni alamitu umot anyok misali mitu on kule la president point ko jen rami kwergan ka disa baba ki minister dungan ka disa baba gwejeno ne dial bekelin mitem la roda gambele mi chu na bejelin kel karwa da men gore ba woche ne dial o china rodian bukwet kamniken chigan chan bar chan bukwet ka chan goro bar ba kwet duno mete mi jiek mi chore lat ka ko ba dan ba yi lar na no ne me che jiek ka to kuje menena jen dan bala chit ko de example chula new lana to go ne ka runabout to ne ka commercial bank di ngai kon benika gambela university
mene jendi alin cha pietin mene ka guj mi ka jende de pieda gwadan aba ka pit an gwadan ene tinga jeno university minong ni international students chingna men ka ji gambal ka ji Ethiopia ko den ko buga bom men ne ko ken te bu win gol ko ken buga bu gwar ka gambel godan ke lion charan men go chagwa den cha pietin bo chiki jene go jende jeglalin no la det ka biya cham la yanga la ko biya cham oh my god na kam cha nying rek cha ka chamo det ka ho mi de be cham ne nying ten kon ti ni ulano na chi jen loda jenen ba piet kon ke jende jek ti shit they cannot grow jadan din men je go mo yen ka mukrebet atuga corona ba dum gambela wore reak do din ka gambela bianen jendi jento go la nur dan men chika nur ke shwaledi I don't know the name but char ka jento go long chaka pit pa ka pit te ka gwata me ka chika dit to apel changa newland changa kel kana pitin changa kel baba pelije ka chop look chop do ka new bridge I mean this ngadamna la bridge in Torredan la kubi in Torredan ajan go dana bi jento bugu to ko na ka benu ne ka sport commission jan go dan bugu bi chongten a tuga kara kilo waka newland chi demne en nyire me nyire muted nyir ko ba ko lo meno de char de la to go de do de jende ga la to go ko tin wer to ka gwa mo ne me nyir chi ngade chi mo gwa jega gor jeno ba ka address ko shine ga pel ko la ne ga ni shan ko kanin content kwala gor ba le de ba gar to keno konen gojeno de kon kalat ketin gor no de lat ne de konta la jigambe ko melat ka dor alat ke la fair ana kuido di na cha mu ke bumrech ne di ala ka jel kel ko shana no kan kwadang rawlut kan kos of course ena ran lu de kos men kan kwadan yam lut kan kos du no ci kon sam change kon kanen to gui kon no gano bi gambe la bon yam so chana gor bana peace bana ji embrace bu kon chonkel bala to kon de gambe de nang nyam bana galat kel so ti elat kan dial kan nang baro gor keno dene ka guj gwa ko de gambelan dara wo wonyam gar ci kon diaro ni chiang ci na chu go no there has to be a stopping point and na kore malka gwa chiang ne men ngode en team do diena no danen dong look tin kon te gambele cause let me tell you guys to be frank shejan gambele chiyo cho malka ko to chiyo malka kan no malka long chan let be prang okay kan no malka long ko en gambela take a bon take a part ni part men nyu na jatin a part ber cheten gwada nen kon di ala kontin ne na kan kon chicken te gwada na dol kontin kama kan Jesus chicken de tin kan de tie kan de kontin ba kulo convince a kan new leader to team ano yen dimana kuna ti shika rong shika to go bika na bikin kanak ko din ku kana demand ka ti kan ga pel ko bikan go ko bun ke bikan ko jor ko ken na mo chena den na chenga men chika na admit na mo ken be ko kan gur kan dia kwar ka be tere chenga kwarbo but query na woda kan wada kan kana ko janda na MD nyan dan teten dia je in media sha very quiet right now but still kwetkan kutkan kuma right now as we are speaking ko ka tan dike media ne ken but men beto gwadan be amu yo ngodu ke wonyam ano bika deal ke federal government kamu kan waru kan nyot despite no to kon ko kurana Dr. Galwa Ronjel think chicken bo is mostly enemy she fonya nyo community they sit again bikan do dan de ko je ka gambele ki de jal ka gambele ami chicken realika kon tem me che dia tem go de na luton da tem ko de nong no mal ka gambele ka de development de jeno de tin content tel ka gambele de ka realika so chilo de tet ko cha roi ne gwa da dan la da point in kon area lika ta dan de gambele da chonga ja ke de na jal ka je ko kon gat mo chui ka gambele ke chine ta na je kan to gambele shine so no mo agenda nan go jen wo dong de nywa ka yakel mu don't tell me the request that guasa me feel free be jack request so they have live ke guasa me tell her
I don't know, tap. Okay. Shajon chi dei ber nyalan but teleran. So ka kwiche mo keno kon gweje no de lat yene diala ko ken biya jugor no biya nyoga nasin ko ken ena ban jigum do dien ko point kon e diala ka kata dana de kuma ga balda jal ga je keno kon shalat kitchen kon shui kon long so ena ban jigum do dien en biya ta mal